kodwa nje basketball babephikisa omaziko basenanda batshayena okwathi wakhishako basketball inkinga unamanga wawudlala njengobani ku-basketball? Ngangidlala like yakuba labantu okukhona laba kuthiwa ama-American man-superstars laba beshaya itayela ngangishaya lento itayela phela ngiyi-point guard unamanga basketball babephikoze bafike batshena nanda saphumani ku-Q basketball ngishaya itayela ushonayo uziri uyakwazi lo uyalazi phela mina wangakhona angithi phela sithanda kuzwana angazi kahle bamtshela wathi waphuma kwi-basketball ingane yena uzoro idlala i-netball le yabafana ukuthi ngayibona netball yabafana ngiyayibona iko umasiya mawumbhekile umasiya lapha phezulu wayedlala yiphi position lapha ibhola yeah hawu masiya phela ke ngithi hey ukhipha sinaye uvimba uvimba masiya athi hayi uzoma nje ebhaleni masiya inyoni ziyavimba zonke ukuthi nje sekuqale manje ngoba phela kwaba khona okhune yabo noma waqala ugolkeeper wathanda yaqala nje bathi uma impatha epalini umuntu masiya ibebhino ngepani nje yeah hayi kabi masiya ungaze ngemasi siyaqala sibizile enye into wena uphuzike into ozoyenza kumina inhloso azibona masiya ushaya kanjani umthetho akiwe ngiyovula icala ishoot long yes ngiyavuma mina wrong kodwa ngishaya kanjani ngiphuzile